Приветствую вас на канале Заметки о жизни. Максим Танк. Бабка. Ходить бабка лесом, гаем, у хустиночку збирае. Долонястый лист кляновый, хлеб на ім пячы жытнёвы, а дубовый лист для бочки, каб хрумстели огурочки, а бабоўнік кучаравы, каб не страціць смак для стравы, лист малиновый для чаю, что от кашлю помагае, жменьку ядлаўцовых ягод для лячэбных кропель брагі, ад дакучлівай ламоты рознай там непамыслоты, ачаплялася лістамі, ягаднікамі і мхамі, што як сядзе ў цень мурожны, і вавёрка не адрозніць, ці то бабка каля сцежкі, ці пянёк, ці сыраежка.